Amen. Umfundo sibiyele ukhuluma, ngiyathemba sonke siyaphila sibusisekile. Siyaqhubeka nesifundo sethu iqalekiso sesizukulwane, generational curses. Siyachaza ke. So ezinye iqalekiso sisaqhubeka bazalwane, I hope amafido siwabhekile. Subscribe, like, share. Siyabonga kakhulu mangabe udinga ukuthi mhlawumbe sikukhulekise. Ukukhulekisa ke asicharge imali ngokukhulekisa, we don't charge money. Asimsiza umuntu ngoba ekhiphe imali, asingise nangendlela yobuqili sithi hayi sithi kune entrance fee, asisebenzi kanjalo. Entrance fee, so sometimes kuyona le mali osuke ukhokhiswa yona ngamaplan ngobuqili. So asikwenzi lokho nje, siyamkhulekela umuntu, uNkulunkulu amsize umuntu. Amen. So sikhuluma ngeqalekiso, I hope siwabhekile konke ama-video, sisaqhubeka ke. So besishilo ukuthi ke the previous video ngigcine ngithe imimoya ehlukumeza imindeni ihlukumeza ngoba inamagunya namalungelo. Amen. Imoya yamanzi ihlukumeza nje ingane, nizinto ingane inendiki, ingane kumele inendiki, kumele igcine ifake izintambo zinamathambo, incweba nani ifake intambo, ifake iphandla. Lezinto le mimoya leyo ihlukumeza ingane ngoba le mimoya yamanzi imoya bafile ebonwa ingane, elala ingane, eqolekisa ingane, egulisa ingane, efelisa ingane, ehlanzisa ingane. Le mimoya leyo ihlukumeza ngokwegunya enayo phezu kwemindeni la ekhaya ngenxa yesivumelwano esenziwa abantu bala ekhaya. Umuntu osendlulile emhlabeni noma usaphila angazi noma yezwakala yini, but iqiniso lelo nje, iqiniso lemsulwa. uNkulunkulu kumele asisize ukuthi nje silikhole. Amen. Alright. So ubhekile abaseGalatia chapter 3 verse 13 sawuchaza impela. AbaseGalatia chapter 3 siwuchaze kabanzi, sangena kuwo sachaza ukuthi imithetho kamoya, amaqiniso kamoya asebenza kanjani. And now I know abazona abaningi lento le yabayazi, ba understand, ingakho beshayeka, but impilo yakho uNkulunkulu uzoyisiza. So khona iphuzo ngilishilo ku previous video esenzile, video esiphuma kuyona leza before le. So ngithe uNkulunkulu uyazihlonipha izivumelwano ezenziwe umuntu. Noma ngabe uNkulunkulu lesivumelwano lesi bengafuna ukuthi senzeke, singaze senze uNkulunkulu yasihlonipha uzivumelwano senziwe umuntu. Noma ngabe umuntu usewenza lesivumelwano leso nomunye umuntu, noma ngabe umuntu uwenza isivumelwano noSathane imbala, uNkulunkulu lesi sivumelwano uyazihlonipha, uyazi recognize. You understand? So mhlambe asenze isibonelo, asenze isibonelo. Amen bazalwane. Alright, ngicela ukuthi sibheke esinye enye indaba la ezoveza leli phuza engileqeda ukulenza ukuthi uNkulunkulu asihloniphe isivumelwano umuntu asenzile, asenze umuntu azi noma engazi, because sometimes uyakwazi ukwenza isivumelwano ungazi ukuthi usenzile. Abantu bazenzela ivumelwano bangazi. Abantu mangabe uyazi ukuthi kakhulukazi into kakhulukazi le masikhoma ngamaphupho, izivumelwano ezenziwa ngamaphupho, amaphupho endaweni kamoya eziphinde zibe nomthelela endaweni yala emhlabeni. Sizokhuluma ngawo amaphupho, izivumelwano ezenziwa ngamaphupho. So uNkulunkulu asihlonipha izivumelwano esenziwe umuntu nesitha uSathane, noma esenze umuntu esenze nomunye umuntu. uNkulunkulu asihlonipha, uNkulunkulu asirecognize, and izivumelwano uma kukhona umuntu ongasigcini kuba nenkinga. So lamavesi siwafunda manje azoyiveza kabanzi lento leyo. So njengoba nasekhaya nenza ivumelwano nemimoya, le mimoya of which kwadalani lokho, kwadala ukuthi kube neziqalekiso.
So imphumela yesivumelwano uNkulunkulu uyayazi, uyayihlonipha until wena uthatha igunga namalungelo namandla onikezwa izwi kaNkulunkulu ukuthi umelane nesivumelwano wasenza, usicishe ngegazi likaJesu, uhlukanisa nemimoya namademoni, usiqede isiqalekiso. Siyoloku simile because uNkulunkulu ahlonipha isivumelwano. As much as nathi sinesivumelwano naye uNkulunkulu, kuyenzeka ukuthi umuntu abeneyivumelwane ke nabantu abaningi esikhathi esisodwa. Kuyenzeka kube nama-contract amaningi nesikhathi esisodwa. Okay, so uNkulunkulu akasizeke. Ngicela sivule incwadi kaJoshua chapter 9, uJoshua chapter 9, sizoqala lapha kuverse 1. Ngizonikeza umongo walama verse ukuthi kwenzakalani lapha, bese siyaqhubeka. Umongo siyaqhubeka noma okay, asiqaleni lapha kuSamuel. Asiqaleni lapha kuSamuel wesibili, Samuel wesibili chapter 21, Samuel wesibili chapter 21 uverse uverse 1. Mhlawumbe siqale lapho. uSamuel isahluko, Samuel wesibili isahluko 21 verse 1. Asifundeni ke. Kwaba khona indlala ezinsukwini zikaDavide iminyaka emithathu ngokulandelana. Ayike nayi indlala ke. Na umbuzo ke, indlala isiqalekiso noma isibusiso? Isiqalekiso. Indlala kaSebesibusiso. Okay, unless indlala owenza wena ngokuthi udele ukudla kube kukhona, hayi ukuthi akukho. Le ndlela esikhuluma ngayo la, ukudla akukho, bayakufuna. Hayi ukuthi kukhona wena ngomhlaba ngoba akukhona wena ozenza ukuthi ulambe, kodwa ukudla kukhona. Uyasidinaya ukudla kukhona lana, ukudla bengekho ke lana ke. Yeah, abebangafastini ngamanye amagama. Kwaba khona indlala ezinsukwini zikaDavide iminyaka emithathu ngokulandelana. uDavide wafuna ubuso bukaJehova. Very smart. Davide azange esangomeni, azange enyangeni. uDavide azange kumngani. uDavide wafuna ubuso bukaJehova because you understand ukuthi impendulo ukuthi yindaba kube kanje. Why Davide? Why uNkulunkulu kube nendlala iminyaka emithathu ilandelana? Kunesizathu, nesiqalekiso. Mama gabe siqalekiso kana sizathu asisi. uNkulunkulu why kunesiqalekiso sendlala iminyaka emithathu ilandelana. Qhubeke lithi uJehova wathi, kungenxa kaSawule nangenxa yendlu yakhe yegazi ngokuba wabulala amaGibeyoni. So uNkulunkulu nesizathu uthi kungenxa kaSawule, inkosi uSawule ke kade saphila ngalesi sikhathi. So kusibheka nangelikilanga kukhulu singakufunda kule ndoda okuhle nokubi. Ithi ngenxa kaSawule nangenxa yendlu yakhe yegazi ngokuba ubulale amaGibeyoni. So amanye amagama into edala ukuthi kube khona lendlala because uSawule ubulale amaGibeyoni. So manje ke sekumele sibheke amaGibeyoni angobani, ithini into yabo. Yindaba uma kufa amaGibeyoni kube nendlala ezweni saka-Israel for iminyaka emithathu ilandelana. Yo, hey, okay, i-serious lento. Right, ukuthi sikuthola uqonda ke, asibuyele ke lapha kuJoshua, incwadi kaJoshua chapter Joshua chapter 9 verse 1. Alright, ngiyafunda. Kwathi lapho onke amakhosi ayengephesheya kweJordani ezintabeni nasemathafeni nasogwini olwandle olukhulu ubhekene neLebanoni, amaHeti nama-Amori namaKhanani namaPerizi namaHivi namaJebusi esezwa lokho abuthana ndawonye ukuba alwe noJoshua noIsrayeli nganhliziyonye. Okay, kwenzakalani ke lana ke? So ukhumbule uNkulunkulu uthembise abantu bakaIsrayeli, sizwe saka-Israyeli ukuthi uzosinikeza
uzobanqobela uma bebelane nezizwe ezihlala ezweni lesithembiso, ngoba lezi zizwe lezo uthi uNkulunkulu uyabaxosha, uyabajezisa, izwe liyabaphalaza, bayaphuma lapho. uNkulunkulu uthi uIsrayeli uwona ozohlala lesizwe leso. So manje seyiqalela izimpi-ke manje bamelana bamelana nezizwe-ke. So isizwe abasinqobile esisodwa isizwe saseJericho, noma idolobha laseJericho kade lilikhulu. So banqoba nesinye bathi i-Ayi. So lezinye izizwe ezisasele ziyezwa ukuthi hayibo abantu baseJericho banqotshiwe, hayibo abantu base-Ayi banqotshiwe, so sibaza kuthina manje. Babese bahlangana. Now kulaba kade behlangene khona laba bezwa ngama-Amori. Na ama-Amori-ke isizukulwano noma abantu laba baseGibeyoni basuka lapho-ke, basuka lapho impela, basuka lapho-ke abantu labo basuka lapho, basuka lapho. Amen. Nisasenama ngithi so umwenza umlando, uhlola umlando wakho, abantu laba ekuthiwa amaGibeyoni basuka kubantu laba ababizwa ngama-Amori. Okay, amen. Alright. Alright. So uwona-ke umongo wale verse leli-ke, verse 3. So manje bathukile-ke, babanjwe uvalo ukuthi na abantu baka-Israyeli, uNkulunkulu waka-Israyeli hayi uyenza sezwa ukuthi banqoba abantu baseGibhithe, wabukisa ngabantu baseGibhithe uNkulunkulu. Manje labantu bezwe kuthini labantu laba, nakuthina uNkulunkulu uzowenza lento ayenza kubantu baseGibhithe. So bekhona ukuthuka, izizwe zazisahlangana, izizwe zingakhi, Lebanon, amaHethi, ama-Amori, namaKhanani, namaPherizi, nama-Hivi, namaJebusi. So 7 izizwe ezu7 zahlangana. Asiyeke ku verse 2, verse 3. Kepha bathi ukuba abakhileyo eGibhiyoni bezwa lokhu uJoshua akwenzile kulo iJericho ne-Ayi, nabo benza ubuqili. So na abantu abaseGibhiyoni lithi bezwa nabo benza ubuqili, bahamba bazenzisa kwangathi bayizithunywa. So ukhumbule uNkulunkulu wathi uma abantu baka-Israyeli befika ezweni lesithembiso eKhanani, mababhubhiswe kwasani. Uthe ningabashadi, ningakhonza uNkulunkulu babo, ningenzi iningi esabazenzayo. Wathi nibhubhise ama-althare abo, imisamo yabo, nibhubhise iy'nsika zabo, nibhubhise yonke into abenishise, nibulale kwazingane zabo, nibulale amakhosikazi, nibulale kwasani. Na omunye uyazibuza ukuthi uNkulunkulu kusholani lokho? uNkulunkulu kanti wazi no wathi abulale ingane zenzeni? No, you don't understand. Uma uNkulunkulu athi bulala kusuke nesizathu, is because labo bantu laba baqalekisiwe, balala nemimoya, bayenza izinto eziyisinengiso of which abakwazi ukuhlengeka kulezi zinto abazenzayo, abahlengeki kunaloko lento abayenzayo. Mangabe ababulawa, le mimoya ebasebenzisayo ephakathi kubo abayikhonzayo izogcine ingcolise kwabona abantu baka-Israyeli. Ngamanye amagama, the only way ukuthi bavikeleke kulento kade iyenzeka kulesa sizwe leya ndawo ukuthi bababulala abantu lapha, because nengane zakhona ingane eziqalekisiwe nazo namakhosikazi akhona bona konke kuqalekisiwe nje, ngisho nezinto zakhona nalezi zinto lezi ezithintekayo eziphathekayo ngezandla ziqalekisiwe. Zona-ke zingcono-ke zingacishe zihlengeke ngegazi, because sikhona isikhathi lathi uNkulunkulu khona bangashisi izinto, mhlawumbe izinto ey'fana njengegolide nesiliva, izinto kanjalo. Does not zonke iy'khathi lathi uNkulunkulu khona akushiswe, because lezo lezi ziyahlengeka. But-ke ukhiwe besekutheni benze lo uNkulunkulu akushilo. Bathi uNkulunkulu babhubhise, babhubhise konke. Bathi uNkulunkulu no, bhubhisana abantu nihlenge izinto ethize, mhlawumbe igolide nesiliva, bekumele benze njalo. So the key thing ukuthi balele iphimbo kaNkulunkulu. So but into ekumele uyazi, uma uNkulunkulu athi bhubhisa, it's because labantu laba nendlela lezi zinto abazenzayo isinengiso, nomoya wokufa balandelayo, neqalekiso zokufa,
balawula imimoya, bayisinengiso, bakhonza amadimoni emimoya, and angeke niphilisane nabo. Uthe lapha masifunda uDeuteronomy uthi ningabashadi, ningenzi izivumelwano nabo, uthi nishise. Okay, so bebebulala, bekuphilwa ngempi. And but uNkulunkulu ukwenza lokhu futhi ukwenza ngenhloso ukuthi uvikela imbewu. Uvikela imbewu le, masithi imbewu usho ukuthini? Uvikela, ugcina, uzama ukugcina isizwe saka-Israyeli okuyisona bezosebenzisa ukuletha uJesu emhlabeni. Umsulo ahamba ngobungcwele, kumele bahambe ngobungcwele ukuze imbewu abantu bangagcina nabo u-Israyeli ungcolile fana njengezinye izizwe. Because if kuzoqhubeka kanjalo, bangaphile emngcweleni, baphile ngemiyalo kaNkulunkulu, ngeyimiso kaNkulunkulu, bebezogcina kufika isikhathi lana into ekuthiwa i-virgin ayisekho, because labantu bebelala ney'ngane ey'ncane. One of the things bebezenza ekukhonzeni uNkulunkulu, bebanganikeli ngey'ngane kuphela, bazi-aborte. Enye into bebeyenza, bebelala ney'ngane ezincane. So umulala ney'ngane na-5 years, angisho mangithi ingane encane kuma ingane na-5 years or 3 years. So-ke ingane if ilalana na-5 years, akusekho virgin lapho. So uNkulunkulu mathi bangenza izinto abazenzayo, one of the reasons was so that ubungcwele buka-Israyeli, ubumsulwa buka-Israyeli phambi kuNkulunkulu bugcineke, buvikelwe, so that uNkulunkulu one day can bring uJesu through a virgin obizwa ngoMaria. Kanti if uNkulunkulu wabavumela ukuthi babe nobudlelwane nalezizwe noma kanjani, benze noma kanjani, then there was going to be a problem ukuthi-ke manje-ke bagcine bekhonzela uNkulunkulu. As you saw kuke kwenzeka koSolomon. uSolomon washada awathatha amakhosikazi kubantu bezizwe, and ithi iBhayibheli bamenza ukuthi inhliziyo yakhe isuke kuNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu athi angabashadi. Even noSolomon wamtshela ukuthi ungathatha amakhosikazi kubantu bezizwe because bazokwenza ukuthi inhliziyo yakhe isuke kimi. But Solomon azangalalele, kwenzeka inhlekelele. Okay, so you have to understand manje uNkulunkulu bulala. So kwenze njani? Hayi ukuthi uNkulunkulu ayiphikisa noma akayiphikisa. We understand ukuthi abantu ababebenzani. uNkulunkulu ebhubhisa iSodom neGomora, belokwazi ukuthi kwenziwa neSodom neGomora. iSodom neGomora bebenziwe izinto eziningi. iSodom neGomora bebakhohlekele ngendlela esimanga. Bethi umuntu ufikile ukwenza umlando, uwenza i-research ngomlando waseSodom neGomora, even beyond the Bible. Ucheck amanye ama-sources ayabhala ngaleso sikhathi, izinto incwadi ebhala ngaleso sikhathi, you'll find ukuthi iSodom neGomora, ufunda nezinye incwadi nje eBhayibheli ezikhona, iBhayibheli elibalayo, you'll realize ukuthi iSodom neGomora bebangenzi nje, bebangalali amadoda, abantu besilisa bebangalali, abantu besilisa kuphela, bebahlukumeza abantu abahluphekile, bebedukisa impuputhe. Ufike eSodom neGomora, ufike nemali, umuntu uyathenga bangakuthengiseli, uze ufe ubulawa indlala, kube kukhona ukudla. Ngoba bonini mangabe umuntu nje ondlulayo ongena wakhona, bebubulawa indlala. Mabe uyafika eSodom neGomora, ucela i-direction, ucela ukuthi hayi ngicela indlela eGoli, bazokhombisa indlela eCape Town. Bebedukisa, bebekhohlela indlela esimanga. So these are the things ezitholakala uNkulunkulu lwehlele phezu kwabo, in addition to lento homosexuality. Okay, so you need to understand manje uNkulunkulu ebhubhisa kwehlulela kwakhe ukwehlela phezu kwabantu. iBhayibheli selitshelile ukuthi labantu labakade benzani, izenzo zabo, iningiso zabo kade selitshelile iBhayibheli ukuthi kade benzani. So lithe ngenxa lokho izwe labaphalaza. Okay, ngenxa lokho kumele banqunywe, kumele bahlulelwe. Okay, all right, I hope you understand. So all right, verse 3, kepha bathi ukuba abakhileyo eGibhiyoni bezwa lokho uJoshua ayekwenzile kulo iJerikho ne-Ayi, nabo benza ubuqili. So ubuqili babo-ke sizobuchaza, kubalulekile ukuthi bazi. Bahamba bazenzisa kwangathi bayizithunywa. So babeka amasaka agugileyo ezimbongolweni zabo nezimvaba zewayini ezigugileyo neziklebukileyo ebeze zithungiwe, nezicathulo ezigugileyo eziciciyelweyo zisezinyaweni zabo, bembethe nezingubo ezigugileyo. Isinkwa sonke somphako wabo sasomile sikhuntile. Okay, now lalela ukuthi benzani labantu. Labantu laba bayazi ukuthi, yabona emandulo beba understand imithetho kaMose isebenza kanjani.
and because lolo lwazi lolo lomthetho kamoya izinto zamuntu esebenza kanjani iyona into abantu baseGibhithe iyona bayisebenzisa ukwenza ubuqili, yabo, because umthetho kamoya ungasebenzisa ukwenza into enhle noma into embi, yabo. So into abayenza bazenza ngathi akubona abantu baseKhanani, bazenza ngathi abantu baqhamuka kude kwenye indawo akubona abantu baseKhanani, benza ngathi bahamba bayandlula ezona seKhanani akubona abantu bakhona, bakwenza lokho ngenhloso khona into abafuna ukuyenza-ke, right? Lalela siqhubeka. So benza ubuqili, benza ngathi akubona abantu baseKhanani ngendlela abagqoke ngayo, ngendlela kade bembethe ngayo, ngendlela izinto kade beyiphethe, ngathi abantu basuka kude, ngathi abantu bahlukumezekile, ngathi abona abantu abahlala ezweni laseKhanani. Verse 6, baya kuJoshua eKamu laseGilgali bathi kuye nakumadoda akwa-Israyeli, sivela ezweni elikude, nayo lento kade ngisho, ngalokho manenze manje isivumelwano nathi. There you go. So uNkulunkulu uthe ningenze isivumelwano nabo, uNkulunkulu uthe nibabhubhise, ningenze isivumelwano nabo. Bafika laba bathi sicela nenze isivumelwano nathi. Alright. Verse 7, amadoda ka-Israyeli athi kumaHivi, mhlawumbe nakhile phakathi kwethu singenza kanjani isivumelwano nani na? Ngamagama bayazi ukuthi uNkulunkulu uthi bangenza isivumelwano, so bathi mhlawumbe nakhile phakathi kwethu singenza kanjani isivumelwano nani? Verse 8, bathi uJoshua siyizinceku zakho, bazehlisa bazithoba. uJoshua wathi kubo, ningobani futhi nivelaphi na? Verse 9, sibazoqamba amanga-ke, benze lobuqili, bathi kuye izinceku zakho zivela ezweni elikude, ngamagama asuka la eKhanani, asiyona ingxenye yalabantu labathi uNkulunkulu babhubhisa, asuka ezweni la uNkulunkulu athi bonke abantu abasuka khona kumele babulane babhubhise, asuka khona. Bathi kuye izinceku zakho zivela ezweni elikude kakhulu ngenxa yegama likaJehova uNkulunkulu wakho. Angiphinde. Verse 9, bathi kuye izinceku zakho zivela ezweni elikude kakhulu ngenxa yegama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngoba siluzwile udumo lwakhe nako konke akwenzayo eGibhithe. So bathi hayi size lana nje size udumo likaNkulunkulu wenu. Yabona manje basebenzisa bashinto enhle abazahle ukuthi izobajabulisa, enze ukuthi banganaki, bangabuza izinto eziningi. Bathi hayi size lana nje sizokhotha uNkulunkulu wenu, ngenxa sisi kakhulu ngenxa yegama likaNkulunkulu wakho, ngoba sizwile udumo lwakhe ukuthi wenzeni eGibhithe. Okay. Verse 10, nako konke akwenza kuwo amakhosi amabili ama-Amori angaphesheya kweJordani, uSihoni inkosi yaseHeshebhoni no-Ogi inkosi yaseBhashani eyayise Ashitarothi. So bathi bazwile umlando noma ngamahemhem izinto izimpi asebayinqobile noma amazwe namakhosi asebayinqobile. Okay. Verse 11, amalunga ethu nabo bonke abakhileyo ezweni lakithi bakhuluma kithi bathi, phathani ezandleni zenu umphako wendlela niye nibahlangabeze nithi kubo, siyizinceku zenu, manenze isivumelwano nathi. Uyabona bathi bafuna kwenza isivumelwano ngoba ba-understanda amandla esivumelwano, ba-understand ukuthi imigomo nembandela esivumelwano imile. Ngabe khona mangabe sesenze isivumelwano ukhona omelana naso, khona osiphikisayo osivukelayo isivumelwano, lo muntu loyo sometimes bethola isijeziso sokufa, bethola isijeziso esithize, kodwa bekube khona isijeziso esemehlelayo ngenxa yokuthi usephule isivumelwano asenzile. Okay. So bafuna isivumelwano. Asiqhubeke. Verse 12, lesi sinkwa somphako wethu sasithatha sisashisa ezindlini zethu ngosuku esaphuma ngalo ukuba siye kini, kepha manje bhekani sesomile sikhuntile. Awu, bafuna ukudatshukela manje, bathi hayi lesinkwa lesi sasithatha sase right, kodwa manje sesikhuntile, manje sesibolile isinkwa.
verse 13, lezi zimvaba zewayini esazigcwalisa zazishintsha, bekane seziklebhukile. Lezi zingubo zethu nezicathulo zethu sezigugile ngenxa yendlela ende kakhulu. Okay, verse 14, amadoda ayesethatha emphakweni wabo engabuzanga umlomo kaJehova. Naleli iphutha abalenzile amadoda kaIsrayeli ayesethatha emphakweni wabo engabuzanga umlomo kaJehova. So bekumele babuze kuJehova, kodwa abantu labo Jehova nabo abantu bavela kude, bathi bazwela udumo lwakho, amandla akho, osikhulule isandla sakho osikhulule ngaso eGibhithe, nezimpi osinqobele zona eKhanani. Bekumele babuze emlomo kaJehova, but azange bakwenze lokho. Kade sebethatha izinto ngemizwa, bebedabukela bajabulisa ukuthi babancoma ngamagama amahle.